Pisang on. Pisang. Beh, ay naktari saya mangges ni gomak doho. Belum waktu dia. Benang tiga pisang gosonari. Dari itu kok harus. Dari itu, jadi panggil ko pisang mo. Ya dia. Ko dikir no bege. Dia pisang ngambon. Beh, ay nang arong biara pangomam sa mi gomaki ben mangges pisang gosonari. Dia tomo manur romana manur bedo. Ay nanu ku do berbeda mah ho. Dua luri buat mana? Burjuro hani me ben kutu ho. Sudah sekuni ho. Be ilang pola wai. Keceng di dan. Nedir ne bege pisang mon. Nah sudah gak do, dia pilih na. Idi do. Ko ne bege kilo le namu. Pilih pisang goreng, kok pisang sinyali-nyali do, pisang ngambon do pilih, sudah saudara. Ne seri di bekor ganyo, ne berbeda ku amang jolang Asik ko yan, soi. ko pisang mo. Ay per tiga ho berbeda, mo ni per tiga. Udah penuh sama mi. Ya so ni berbeda Lu beli buat Molo temen. molo per tiga ay Kasi ho kami nang di rumah ito. ngam. Bezirang ni Masa masuma la ko mo. minasakit eh. Alam per tiga jilo mo Manawar umma. lari, ko ko sa akin. Manor pisang alay berbeda. Sudah Malor pisang na murah, ni kan 2.000. Jadi aku harap pisang. 2.000. Asin gotok pisang. Songo dia harap pisang ngai saru paduni. Dua netan 10.000. Be ima HP nyo. Be somak ne bege saru Kami paduni. pisang sinyali-nyali. Itu pisang haro. Ada sih do hotel beda. Haro de ini. Lalu sana ko bersih. Belawin mo Sudah ang tahu ini pisang. yang benar. Bau nang nang soi. Itu Busi ma ho per tiga kilo, ho per tiga kilo. Biasa pisang bisa dia. Wala ka 20.000 saja, 2.000. Kalau sakit yang Oh, 20.000. Gula ke pek kunion saya di gue pek kuaro asal. Pisang aku taruh Es gue tu si 20.000. makan dokon. Aja dari bukan bangun Eh per tiga hai. Tiga hanya Busi ma. Dah buka aja pisang Oh, mana bege. coba itu saya deh, Zo. Hati deh coba. asing deh bagaimana berbeda inak tahu inak tahu.